Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, inshuti bakunzi bakundwa muryango mugari iriyo news please nongeye kubasuza, nongeye kubaha ikaze mu bice bice bitandukanye mu gihe murimo bitewe n'inginga biheyanyu. Turi ku itariki 30 z'ukwezi kwa munani mu mwaka wa 2025. Hagati aho abataramuye mu gihugu cy'u Rwanda, Uganda, Burundi, Tanzania, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Congo Brazzaville, Central Africa, Mozambique, Malawi, Kenya, South Africa, United Kingdom, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka nongere mbabwire tabariza subabariza masiko anduguze tutuko pamoja kabisa. Ndagarutse rero kuri uyu munsi wa weekend, hagati mbanze nifurize abadivantiste b'umunsi wa karindwi isabato nziza, isabato y'umugisha muri rusange. Mwese mbifuriza weekend nziza, weekend y'umugisha. Ingingo z'amakuru yacu rero turayahira mu gihugu cy'u Burundi, aho Perezida General Neva yasubije kubavuga ko ishyaka CNDD-FDD ngo rikomeje kuramba ku butegetsi bw'iki gihugu cya guverinoma y'u Burundi. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'iki gihugu cy'u Burundi baravuga ko ngo ishyaka CNDD-FDD rirambiranye ku butegetsi bw'iki gihugu cy'u Burundi, ngo mu gihe rimaze imyaka igera kuri 20 riyobora ubutegetsi bw'iki gihugu cy'u Burundi. Ndagira ngo tubigarukaho gatanu kandi kabisa. Ni mu gihe General Neva yahaye Gasopo kubavuga ko umugambwe CNDD-FDD urambye ku butegetsi bw'iki gihugu cy'u Burundi. Byose rero tugera tubiva imuzini muzingo. Ndagira ngo tuzi kunyarukira mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Amarira ni menshi cyane ku barwanyi ba MA23 twirwana. Ni mu gihe MA23 ikomeje gutwerera indege zo mu bwoko bwa drone CH-4 zigaba ibitero muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo byimaze mu ntara ya Kivu Amajyepfo. Mu gihe MA23 ikomeje gushimangira neza ko ngo izi drone ziri kuva mu gihugu cy'u Burundi zikabagabaho ibitero by'ubwiyahuzi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ibi byose rero turagenda tubikomoza n'impamvu MA23 yaba ikomeje gutwerera igihugu cy'u Burundi izi drone za CH-4 zikomeje kubamerera nabi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Biravugwa yuko rero agace kitwa Buruhinyi MA23 yahuriyemo n'icyo imbwa yahuriye nacyo kwivoma. Ni mu gihe abakomando bagera kuri 5 bahitanwe n'igisirikare cya Wazalendo, FDNB ndetse FARDC muri aka gace ka Buruhinyi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Turaza kugaruka ahantu hitwa Muhuzi hafi ya Kitoga. Haravugwa amarira menshi akomeye cyane ku barwanyi ba MA23 ubwo bagwaga muri ambush ikomeye cyane igisirikare cya FARDC, Wazalendo, FDNB muri aka gace ka Kitoga, mu gace kitwa Muhuzi kegeranye na Kitoga. Byose rero tujye kugenda tubiva imuzini muze. Ni mu gihe rero amakuru aturuka mu gace ka Karehe, aka gace karimo koalisiyo y'ingabo za Wazalendo, FDNB ndetse FARDC kari kuvugwamo amahoro n'ituze mu buryo bukomeye cyane. Ni mu gihe MA23 mu ntambara y'itangazamakuru manipulation yamaze gutangaza ko aka gace ka Karehe ngo yamaze kukataka kari kuberamo imirwano. Ibi byose rero tugenda tubiva imuzi ni muzingo. Ndagira ngo uzamure subscribe yawe niba ari ubwa mbere, ndagira ngo usharinge ukomantinge dukomeze kugena tubana gatano kuka. FDLR igisirikare kibarizwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ikomeje kuba urwitwazo ku mirwano ikomeje gusakiranya abarwanyi ba MA23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC n'abafatanyabikorwa bacu. Ni mu gihe ku munsi w'ejo wa tariki 29 z'ukwezi kwa munani abasirikare ba FDLR babarirwa hagati y'ibihumbi 3 nkuko MA23 itanga iyi raporo batatse igisirikare cy'inyeshyamba za MA23 muri territoire ya Rucuro mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru Pluto mu gace kitwa Akishishe. MA23 ikaba yabyutse itanga raporo kuri uyu munsi wa tariki 30 ivuga ko ibyo yakorewe n'igisirikare cya FDLR ari amarorerwa muri aka gace ka Kishishe gaherereye muri territoire ya Rucuro mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Turabigarukaho. Ni mu gihe kandi raporo zikomeje gutangwa n'umwe mu bavugizi b'igisirikare cya AFC M23 Kanyuka Lawrence akomeje kuvuga ko ngo FDLR ikomeje kubamerera nabi mu bice bigiye bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ibi nabyo turabigarukaho.
muraza kunyemera tunyarukire mu mujyi wa Goma, umujyi mukuru w'intara ya Kivu Amajyaruguru. Amarira ni menshi cyane ku baturage ngo M23 iki gisirikare gishinjwa kuba gikorana n'igihugu cy'u Rwanda ngo gikomeje gukora imikwa bikomeye cyane muri uyu mujyi wa Goma. Ngo ni imikwa bikomeje guhitana abatari bake, bamwe mu baturage babajeje tafaranga banze kwifatanya n'igisirikare cya M23. Ni mu gihe ubusahuzi bukomeje kugenda bufata indi ntera mu buryo bukomeye cyane. Ku munsi w'ejo amatungo ari mu bwoko bw'ihene yarashimuswe, amatungo agera kuri 65 muri teritwari ya Rucuro, mu gihe abaturage batangaza ko amafaranga bakomeje kuyamburwa n'abantu bitwajwe intwaro, kandi ibyo bice bikaba biri gukontororwa magingo ya n'inyeshyamba za M23. Ibi turabigaruka. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cya Uganda magingo kibowe n'uwitwa Kaguta Museveni rikomeje guta muri yombi abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'iki gihugu cya Uganda. Ubu magingo ya uwitwa Dr. Kizabesi utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'iki gihugu cya Uganda biravugwa ko ari mu mazi abira ubuzima bwe buri ahaga. Ni mu gihe umuryango we ushinzwe kurebera inyungu ze mu bijyanye na politiki utangaza ko Kizabesi kuva yatabwa muri yombi n'ubutegetsi bwa Uganda ubuzima bwe buri mu kaga mu buryo bukomeye cyane. Ibi nabyo turabigaruka. Ni mu gihe ishyaka Chama cha Mapinduzi ribarizwa ku butegetsi bwa leta ya Tanzania magingo yariri kwitegura amatora, riri mu gikorwa kijyanye n'amatora. Ni mu gihe kandi iri shyaka rikomeje guhangana mu buryo bukomeye cyane n'andi mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tanzania magingo bwari buyobowe n'uwitwa Samia Suluhu. Ibi nabyo turabigaruka. Ni ishyaka ryadutse rya politike mu gihugu cya Tanzania rikomeje kuvuga ko Chama cha Mapinduzi je kwiharira imyanya myinshi muri guverinoma ya Tanzania. Ibi nabyo turabigaruka. Ndagira ngo uzamure subscribe niba ari ubwa mbere, niba atari ubwa mbere kora ku gipfunsikira mu kirere, asigaye dukomeze kugenda tubana gatanu ku kandi ku makuru n'ibiganiro bikomeza kugenda bitangazwa mu bice bigiye bitandukanye. Twihuse cyane rero mu buryo burambuye bw'amakuru yacu turahera mu gihugu cy'u Burundi. Ishyaka CNDD-FDD rimaze imyaka igera kuri 20 mu mpinduramatwara zikomeye cyane muri iki gihugu cya guverinoma y'u Burundi. Nk'uko bigaragazwa na societe civile muri iki gihugu cy'u Burundi, iragaragaza ko CNDD-FDD yahinduye byinshi mu gihugu cy'u Burundi. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa General Neva mu gihugu cy'u Burundi baratangaza yuko CNDD-FDD yihariye imyanya y'ubutegetsi muri iki gihugu cy'u Burundi, ndetse ko ngo CNDD-FDD ngo ikandamiza abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa General Neva. Ibi ni byagiye bitangazwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa General Neva mu gisubizo gikomeye cyane. Intare General Neva magingo ya uyoboye ubutegetsi bw'iki gihugu cy'u Burundi aragira ati, mbere yuko utokora mu jisho rya mugenzi wawe wanza utokora ryawe. Ati CNDD-FDD siryo shyaka rimaze igihe kinini ku butegetsi muri ibi bihugu bya East Africa, ahubwo sinibaza impamvu byaba ari ryo riri kuvugwa yuko rimaze igihe kinini. Yatanze urugero ku ishyaka rya General Yoweri Kaguta Museveni uyoboye igihugu cya Uganda imyaka igera kuri 36. Sibyo gusa kandi yakomeje kugenda agaragaza ibihugu byo muri East Africa harimo igihugu cy'u Rwanda, ibindi bihugu bigiye bitandukanye bimaze igihe kitari gito ku butegetsi. Ati ni gute FDD CNDD mwakumva neza ko imaze igihe kinini kandi imaze imyaka igera kuri 20 mu gihe hari amashyaka maze imyaka igera kuri 30 ku butegetsi. Ibi rero yihanangirije cyane abavuga ko CNDD-FDD ikandamiza abaturage muri iki gihugu cya guverinoma y'u Burundi. Ibi ni byakomeje kugira bitangazwa, natwe tukavuga ati tugende tubyinjiramo 5 kwa 5 murusha kugenda amusobanukirwa. FDD CNDD biravugwa ko yakoze byinshi cyane mu gihugu cy'u Burundi mu gihe yagejeje ibikorwa remezo ku baturage b'iki gihugu cy'u Burundi, nk'uko societe civile mu gihugu cy'u Burundi komeza kugera ibitangaza ubutitsa. Ishyaka Chama cha Mapinduzi mu gihugu cya Tanzania riri mu matora, riri mu gikorwa cy'amatora. Ni mu gihe rikomeje guhangana na bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'iki gihugu cya Tanzania, nk'uko amakuru aturuka yo abitangaza. Chama cha Mapinduzi ishyaka ribarizwa ku butegetsi bwa Tanzania rifite umukandida
Samia Suluhu magingo ayoboye ubutegetsi bwa Tanzania rirashinjwa kuba ryari hari imyanya myinshi muri presidence ndetse mu nteko nshinga amategeko y'iki gihugu cya Tanzania. Utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'iki gihugu cya Tanzania aratangaza yuko ishyaka cyama Mapinduzi ngo rirambiranye ku butegetsi bw'iki gihugu cya Tanzania. Ni mu gihe uyu ahagarariye ishyaka ryitwa Chadema libarizwa ku butaka bwa Tanzania magingo ya yobowe n'uyu mugabo bitwa Tundu Lissu utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa cyama Mapinduzi, ishyaka libarizwa ku butegetsi bwa Tanzania. Ni mu gihe kandi bamwe mu bahagarariye ishyaka cyama Mapinduzi batangaza ko ibikorwa bya Tundu bikomeje kubangamira kwiyamamaza kwa bamwe mu bayobozi bitegura kuyobora bishyaka cyama Mapinduzi muri iki gihugu cya Tanzania. Nibikomeje kugenda bigarukaho natwe tukavuga ati reka tugende tubigaruka. Mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo amarira ni menshi cyane ku barwanyi ba MA23 nyuma yuko bagabweho ibitero bikomeye cyane by'indege mu bwoko bwa drone CH4, indege itagira abaderiva mu bice bigiye bitandukanye. MA23 iragira iti igihugu cy'u Burundi cyatugabyeho ibitero by'ubwiyahuzi mu ntara Kivu Amajyepfo ku birindiro byacu. Ibi ni bikomeje gutangazwa n'umwe mavugizi w'igisirikare cya AFC M23 kibarizwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Kanyuka Lawrence. Mu makuru akomeje kugenda atanga ubwo ari kugenda ganira n'ibitangazamakuru, aravuga ko ibirindiro byabo bire mu ntara Kivu Amajyepfo byashegeshwe mu buryo bukomeye cyane na drone zitagira abapilote, ahamya neza ko ngo zagiye zituruka mu gihugu cy'u Burundi, igihugu bahanganye nacyo mu ntambara ya Uvira mu ntara ya Kivu Amajyepfo. Ni mu gihe muri iki gitondo cya tariki 30 z'ukwezi kwa munani mu mwaka wa 2025 haravugwa umukwabo ukomeye cyane w'igisirikare cya Wazalendo FDNB ndetse na FARDC mu gace kitwa Buruhinyi gaheri mu ntara ya Kivu Amajyepfo. Aka gace nk'uko amakuru aturukayo abitangaza, MA23 ubwo yageragezaga kukinjiramo yaje kugwa muri coalition y'igisirikare cya Wazalendo FDNB ndetse FARDC biteguye mu buryo bukomeye cyane. MA23 yaje gukubitwa mu buryo bukomeye cyane, amaguru yabangira ingata, ubwo bivugwa yuko abarwanyi ba MA23 bagera kuri 36 bahasize ubuzima ndetse imbunda zo mu bwoko bwa AK-47 zigasigara mu maboko y'ingabo za Wazalendo FDNB ndetse na FARDC. Andi makuru aturuka mu ntara ya Kivu Amajyepfo biravugwa yuko rwose mu gace kitwa Muhuzi kegeranye na Kitoga hano haje kuba umukwabo ukomeye cyane ku gisirikare cya Wazalendo cyowe n'uwitwa Foka Mike Yakutumba Amori William ndetse n'uwitwa Mike. Aba rero ngo baje gusya batanzitse inyeshyamba za MA23 banga urunuka mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ubwo MA23 bayisangaga muri aka gace kitwa Muhuzi kegeranye na Kitoga. Amakuru aturukayo atangwa na societe civile ni imirwano yamaze amasaha agera kuri 3. Imirwano yatangiye ku saa 9 z'urukerera hariya mu gace ka Kitoga mu Muhizi nkuko amakuru abitangaza. Aba rero bombi bakaba bacakiranye ubwo bari bari kwirondo mu gace ka Muhuzi kegeranye na Kitoga. MA23 yaje kugwa mu menyo ya Kibamba kuyikuramo biza kwanga. Wazalendo iza kububama hejuru kuko asigaye ibahata umuriro. Amakuru aturukayo biravugwa ko MA23 yaje guhunga yirukanka cyane ihungira mu gace kakaziba mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu majyaruguru ya Buruhinyi ndetse na Zarwin. Aya namwe makuru akomeza kugenda atangazwa natwe tukavuga ati ka tugende tuyinjiramo gatano ko kandi hari amakuru amaze kugenda avugwa yuko ari ibihuha ngo MA23 nyuma yuko inaniwe intambara y'amasasu, intambara yo ku butaka, ati nyamara ikomeje kurwana intambara y'itangazamakuru manipulation. Ni mu gihe MA23 yitangarije ko imirwano ikomeje gusakiranya na FARDC Wazalendo FDNB ndetse n'ababarwanyi ba MA23 mu gace ka Karehe kegeranye na Bukavu. Ibi biravugwa ko ngo ari fake news nkuko uduhaye amakuru mu gace ka Karehe abigize. Agize ati agace ka Karehe karamukimo ituze rikomeye cyane, nta gice na kimwe cyumvikanyemo imirwano. Ni mu gihe MA23 ikoresheje ibitangazamakuru biyishyigikiye
bivugwa yuko ngo agace ka Karehe kumvikanyemo imirwano mu rukerera rw'uyu munsi wa tariki 30 z'ukwezi kwa munani mu mwaka wa 2025. Izo ngo ni fake news nk'uko Wazalendo idahwema gutangaza ko MA23 ikomeje kugenda irwana intambara y'itangazamakuru mu bice bitandukanye ndetse na manipulation kugira ngo yumvishe abaturage ko igifite agatege. Nyamara biravugwa ko MA23 yashegeshwe mu buryo bukomeye cyane mu ntara ya Kivu Amajyepfo magingo ngo yabuze ayicira nayimira nyuma yuko igabweho ibitero by'indege zo mu bwoko bwa drone CH4 mu ntara ya Kivu Amajyepfo. Ubu amarira ni menshi cyane ku banyamurenge baherereye mu gace ka Minembwe. Twirwaneho, amarira ni menshi cyane nyuma yuko ibuzemo umwe mu bari bayihagarariye, Colonel Mustafa wasigiwe ubuyobozi n'uwitwa Colonel Makanika wahitanwe nawe n'indege mu bwoko bwa drone CH4. MA23 magingwa inzira zishobora kuyinjiza Uvira zamaze gusibana nyuma yuko uwitwa Felix Antoine Chilombo Kisekedi abonye neza ko intambara agomba kuyitsinda akoresheje indege karahutaka, indege za rutura zijyanye no mu bwoko bwa drone CH4, indege zo mu bwoko bwa MA23, indege zo mu bwoko bwa kamikazu. Izi zikaba arizo ziri kwifashishwa ku ruhande rwa Felix Antoine Chilombo Kisekedi mu gihe yaburiye inyishyamba za MA23 ko zigomba kurekura ibice zagiye zigarura mu ntara ya Kivu Amajyepfo ndetse n'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Felix Antoine Chilombo Kisekedi akomeza avuga neza ko MA23 idakwiye kwicara ku biganiro nawe mu gihugu cya Katari mu murwa mukuru w'iki gihugu Doha, ahubwo MA23 ko igomba kurekura ibice yagiye yigarura. Ni mu gihe MA23 nayo ishimangira ko itazicara ku meza ku biganiro mu gihugu cya Katari na Felix Antoine Chilombo Kisekedi mu gihe ubutegetsi bwa Kisekedi arikura imfungwa zafashwe za MA23. Kisekedi aragira ati sineze kuri ibisambo nafashe, ahubwo nibisigaye nibirambika intwaro hasi byitabe ubutabera asigaye bihanwe n'amategeko. Ibi nibikomeje kugera bitangazwa, urugamba rukomeje kubura gica yaba intara Kivu Amajyepfo intara Kivu Amajyaruguru. Ni mu gihe mu gihugu cya Uganda abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'iki gihugu cya General Yoweri Kaguta Museveni akaba afite umuhungu we umugaba mukuru w'igihugu cya Uganda witwa Muhoozi Kainerugaba. Aba atavuga rumwe n'ubutegetsi ngo bakomeje gukandirwa mu mazi abira ubwo uwitwa Dr. Kiza Besigi yatawe muri yombi mu mwaka washize. Nyamara umuryango we ushinzwe kurebera inyungu ze muri iki gihugu cya Uganda uratangaza neza ko ngo ubuzima bwa Kiza Besigi utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa General Yoweri Kaguta Museveni bukomeje kugenda bujya ahaga. Ni mu gihe kandi iki gihugu cya Uganda cyiteguye amatora y'umwaka utaha 2026 y'umukuru w'igihugu witwa Yoweri Kaguta Museveni ufite imyaka 86 akaba yaratanze kandidatire nk'umukandida wifuza kongera gutegeka igihugu cya Uganda imyaka igera ku 10 umaze kukiyobora imyaka igera kuri 36. Ni umukambwe ukomeye cyane wafashe igihugu biba ibamba mu gihugu cya Uganda. Ibi rero nibyo General Neva aheraho avuga ko ngo nawe ukwiye gutokora ijisho rya mugenzi watabanjiwe ngo mu gihe akomeza gushimangira neza ko ibihugu bya East Africa byibanze ndetse ukomeje kureberera ubutegetsi bw'u Burundi mbere yuko byo byireba ubwabyo. Natwe twavate reka tugende tubyinjiramo, reka murusha kuyamusobanukirwa akantu ku kandi kubikomeje kugera bitangazwa mu bice bigiye bitandukanye ntamwe koko mugende muva imuzini muze. Ndagira ngo muzamure subscribe zanyu niba ari ubwa mbere tubanye, niba atari ubwa mbere kora ku gipfunsi kiramukire ne like share commentaire asige dukomeze kugenda tubara mu butono n'utundi twikomeza kugena bivugwa mu bice bigiye bitandukanye. Ndagushimiye wewe twabanye ni David Hussein nko nyumva komeza ugubwe neza Nyagasani Imana nakomeza guha amafaranga mafufu kuri munsi wa tariki 30 z'ukwezi kwa munani mu mwaka wa 2025.